lyngdoh iba la ino yang parti kongres ban berkontrol ban parti UDP Han hajar lain Meghalayaelection bagi Maheh Don akan arpulai Sohiong constituency Jingkren Maheh Don ide bertebit ibanang mahaban karibon ilayo bantap kambun kikol kadwe hajar tam iyo ipenrem yang Dengaru ngam cuy thot ngam cuy syun ngadai perlok bayi hadam ta nomor hak election arhaja khalai ngo OAP Paitbah ye de me betang pugol di bekerjaan ya ke UDP what ya syun bat ke parti bekerjaan ya ke kongres kita belum bayi hak kena ko pengasyam bahang ni mentah kalau urlong hang ni mentah kalau urlong kau kilok bayi ngai kulai di baro di Meghalayaelection Don hak kena ke lempung jong kena kemaran jong email jonga email jongi ni don nrengut para misa satang langut kene kemaran nong keti jongi kam dei kemaran sinong de perro ye ngasukmen sikate ya kejiwan jampi ha kene ka meeting jong ka UDP minta kesini bom ngasuong ipi tang kene kowe kan ni ngi don ngan ai tang da ka jingkhein ngan ai tang da jingkhein ba pinso thu bangila jok pa kabok la raja khatra kabok la don puas mas kurbah snes kabok la don puas mas hadu arja khatra kabok la ban mai sa penjara kabok boleh abang boleh tôi cuma yang balik kerja bom kebok dan don kadang ada upan di aja sangai ngamre yale nomor bagadon kecing hala kejong kejing kesen kejongan Arhajar khatra nilai yang persyai Maheh Don boleh kecing terbat Meghalayaelection parti HSPB banyak kersan langno daga UDP banyak perangi Maheh Don nilai kubur ya kata oh sisa nomor ba Sohiong bahana ilang ibadah sambil kenapa Maheh Don nomor ba nomor Meghalayaelection lang Sohiong ba Maheh Don minta kesinte dari betul yang menjurang tu ya ini Sohiong ba ini saya ikambit banyang assembly badang day usamla lese ka English ru badang day kuliah mo badang day kuliah ka English ru kam ha Jingkren iyo ma dan kenal bahai ndak shoy ndak koy ko assembly de ngatrai Jingkren longkung sim wit yo tu mo ini dia tu ya pi ni le pai ha hapo assembly man ka assembly ni iwan hakiki Sering dengan UDP, semua balong sales mana? Watang merpai ya ka serap topi yang na is clear. Tangan UDP, imat ibadah sambil dalih sambil Jingkren kembang meneki Jingkhein mana mau hena isur ki kembang berasan benai. Jangan lingong ni, imat isur lek sign tangka attendance kumbasan kinuhi kaya school film trekam ielong apa sendi. Seperlok baik, ngam Jingkren sibun bikin nomor bang kapor kamsya ini dengan ngasuong tangga na gawai ya pi Paitbah
Ibadang Samlin, Ilajok, Kuma Malay, Ajak Rafra, Meghalayaelection keempat poin tidak ada resign lupa. Santari, kapan siap kajumi? Sama. Kapan siap kampat di benloy? Menrai ilaloi hi dalade. Dehama, ngapung nong tray kamporkan ladang ngalar resign nakakam resign ngadang nak boleh join biang. Jula ia kata, jangan hang ni, kau kipai ba, ham tam, kipriu jong ke UDP, kibala bila penjok yang badan Samlin, ngong terpai, syarah kejong ke parti. Haka ajak perang yang dalam ke UDP, nilai nongkyrshan yang ke HSPDP, menaiki parti HSPDP mentangong. Siuno yang karam jong ke UDP. Siuno yang karam jong ke UDP. Nama nongkyrshan kata, hakalah sama ajak perang, kadai sekap beli kejungi ke bangsa. Langsung main bayi badan Samlin, ijom hi ilahi bagi mengarung saremhi. LPP, tang di Maheh yung la satay di bangku kedang ini. Perlu pe wong yepi. Nan ai tang mana kau ke Jingkren. Di Priu, di nongkyrshan jang Maheh Don. Dona 100% di badang dan hakati kejui. Dalam day. Jingkhein na IP, ngapai yang nongkyrshan jong UDP, ngapai IP nongkyrshan UDP, ngapai sendirian dirembah jong UDP, baru tidak rangkat bangi, oke? Lada duna, lada tam ngan sngewthuh IP, lada join di Priu jongi ke UDP, hati Priu jongi Maheh Don ngin snap tilang tang 4%, long ano? Nyaw 4%. Setengah nopan ram, setengah lain 4%. Jangan dah kita kecilkan. Dengan OEP Paitbah, wandung martatin, su. Nadu kani resmi ke pemerintah. Lain sih penskem. Hasnong haki unit ki paper PKP bang trace hitam baik imahe SDR lyngdoh insawan bersih yang kini ngesuci jong ke Sohiong constituency. Baik perlu ngoi pi dak renghe mengenai bak prestun bak kenra long bong kiri mo hanai keteng kenra le hanai tu keteng bang ping ong keteng no dia keteng konra makan rat mo bak perlu hidup orang dok konra to hidem apa ka YouTube ke JPB apa mobile barang ni dan mobile naru suruh narangi bak prestun kenrat basnya halang ilayu hakarali ke balong ke pelong entity hapo jengia anda syong kali mengi daklem yang tangubel hapo sengkai siapa kulit dan undai hilebar hilong rebar lada pindang yang bel tu fitel yang mo siapa yang kulit siapa yang transpasi dah ibang helmet un driver banyak diskoti ki bike mau ditutup bong kali masang sedia ni benda bong dak helmet hari kini lain ke leba krau jak begini di Priu jong sarkar ki baban ke sarkar syong la syong le la le hado syam pi pabang le buta kale kata kala peni ka jingkren khain daki nosnan denem dei tamang perus pa
di nongsnaan, di